року я дасылаю свае шчырыя вітанні ўсім, хто мяне бачыць. Традыцыйна зранку наша каманда мае намер адправіцца ў дарогу. Чым можна сагрэцца? Натуральна, у пякучых промнях спякотнага сонца. Але маецца і іншы шлях – наталяцца дабрынёй і пяшчотай, што вылучаюць людзі наўкол. Менавіта да такіх мы і кіруемся. Выпраўляемся ў фальклорную экспедыцыю, гэтым разам за нумарам 714. Не марнуючы часу, рушым разам наперад у мінулае на ўсход краіны. Ці ти милий такий гарний, що я в тебе влюбилася. Ці ти милий такий гарний, що я в тебе влюбилася. Я влюбилася, вкохалась з 18 годов. Я всю ноченьку не спала до 12 часов. Я всю ноченьку не спала до 12 часов. А в 12 я заснула, даже с першого часа. Сняться его карі очі, темно-русі волоса. Сняться его карі очі, темно-русі волоса. Ты подруга, ты соперница моя. Ты отбила моего друга, ты люби его, як я. Ты отбила моего друга, ты люби его, як я. Повыстирывай платочки, повыглаживай, як я. Поливай-ка их духами, хай вспомнить про меня. Поливай-ка их духами, хай вспомнить про меня. Калі дакладна ведаеш мэту, то кіруешся да яе без ценю сумневу. Мы праехалі 171 кіламетр, прыпыніліся ў вёсцы Вішоў Бялыніцкага раёна. Народны ансамбль народнай песні «Вабічанскія ўзоры» абяцае нам цёплую сустрэчу і пакажа крыху, як раней зажыналі. Сабрала калектыў апантаных людзей у 1987 годзе Надзея Мікалаеўна Герчук. Усіх іх абагульняла і дагэтуль злучае імкненне адраджаць і захоўваць духоўныя скарбы нашага народу. А якімі памкненнямі кіруюцца творцы ў нашай студыі гуказапісу, зараз і даведаемся. Пераасэнсоўваюць толькі пачутую песню саунд-прадзюсер Геннадзь Ракваш і спявачка Кіна. Рад всех приветствовать по ту сторону экрана, и у нас начинается процесс наших творческих свершений. Юля, приветствую. Добрый день. Скажи, пожалуйста, насколько глубоко тебя затронула наша новая песня? Вы знаете, песня мне очень понравилась. Я вообще любитель таких народных фольковых историй. Когда я прослушала песню, мне показалось, вот в ней есть именно те моменты, которых не хватает у нас в современной музыке. Та душевность, искренность, которая цепляет. А в твоей жизни была такая история? Вы знаете, такого не было, и я надеюсь, что никогда и не случится.
Ну что ж, начнем нашу работу. Поехали. Кіна, сцэнічны псеўданім педагога, салісткі вакальна-інструментальнага ансамбля дэпартамента выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных справаў Рэспублікі Беларусь Юліі Сумкіны. Спявачка ўдзельніца і пераможца нацыянальных і міжнародных фестываляў і конкурсаў. Як пайду я каля лесу, як пайду я каля лес, як нажну я кура лесу, як нажну я кура лес, кура лес мой бялюсенький, кура лес мой бялюсеньк, а мой татка роднюсенький, а мой татка роднюсеньк, отдал мяне, не был мяне, отдал мяне, не был мянь, ты дорожки не ведаешь, ты дорожки не ведай, тому мяне не ведаешь, чому мяне не ведаешь. Добрый день, золотая Нивка, прымай своих жнеек. Пришла пора, золотая, жаркая пора. Поспела Нивка, поспели наши колосы, клонятся до земли, просятся в закромы. Дай, Боже, доброго початку. Нивка, Нивка, отдаем тебе свои силки. Благослови, Боже, на перший снop. Першая жменька Богу на початок. Другая жнейкам на здоровье. Третья господару на достаток. А зараз, жанчынкі, абыдзем поле і панясём наш сноп да гаспадара нашага. Хай паставіць яго на покуце, каб у доме заўсёды быў дастатак. Сёння
абаснаваліся мы ў вёсцы Вішоў Бялынскага раёна. Традыцыйна распавяду вам пэўныя факты з яе гісторыі. Пра паходжанне назвы маецца шэраг меркаванняў. Паводле аднаго з іх навакольныя землі належалі некалі князю Вітаўту. Ад князькага імя кіраваў гаспадаркай павераны, якога сяляне называлі ў гонар князя Вітаўт. З цягам часу пачалі называць вёску Вішова. А яшчэ, кажуць, любілі тутэйшыя жыхары ласавацца вішнямі. Уся вёска патанала ў гэтых дрэвах, таму і атрымала сваю назву. Ёсць версія, што падчас паўночнай вайны менавіта адсюль выйшов на галоўчын са сваім войскам Карл XII. А яшчэ даследчыкі высветлілі, што ў аснове назову ляжыць імя Віша, вытворнае ад Віктара. Так што, атрымліваецца, назвалі вёску ў гонар яе заснавальніка. А мы в поле житай жали, а мы в поле житай жаль. Да на почки завязали, да на почки завязали, да в копачки поставляли, да в копачки поставляли, а вы ветры повявайте, а вы ветры повявай, наши хопы не валяйте, наши копы не валяйте. Першим снапком, каб життя було латком, Каб на другое лето уродило жито, Каб на таку было ўмалотна, а ў дзяжы падыходна. каб на столе сыццю да добрага жыццю. беражы яго амаль гадочак, каб на год новы засеяць ім поле, на год добры, на ўраджай багаты. Пан гаспадар, палавіну долі нам дай. Вынеси нам обед, будзе табе цэлы свет. Дай нам каши с маслом, каб солнце не згасло. Постав гарлач на мяжы, дождей зберажы. Ой, добра жнейкі папрацавалі. Першы смок. Туго связалі. Вось вам хлеба і солі, каб здароўя было болей. Ой, дякуй, гаспадар. Застелім нашу нівку на добрую спажыўку. Породи, Боже, наше збожжа. Дай Боже лёгка пачаць, ты до конца дажаць. Сонейка припякай, работу скончить помагай. Няхай наші скрыні поўнымі будуць, а ў хаце хлеб ды радасць жывуць. Ненадолго вернемся з Вішова, што ў Бялынскім раёне ў Мінск, пра народны ансамбль «Вабічанскія ўзоры». Сюды ходзяць спяваць людзі самых розных прафесій і ўзростаў. Клубныя работнікі, бібліятэкары, настаўнікі, калгаснікі ад 21 до 63 гадоў. Яны спяваюць самыя розныя народныя песні на 2, 3, 4 галасы. Кожны з нумароў мае рэжысёрскую і харэаграфічную пастаноўку. Ну а мы давайце завітаем у студыю гуказапісу, дзе голасам спявачкі Кіна пачынае гучаць запісаная ў Вішове народная песня. Да, здесь очень свободно, очень напевно, максимально лирично. А в
полі вярба стояла, на бок похилилася. Ці ти, милий, такий гарний, я в тебе влюбилася. Да, здесь максимально широко, распевно. Я влюбилася, вкахалась з 18 годов. Я всю ноченьку не спала. До 12 часов. Ну что ж, отлично, атмосферно, очень красиво, очень классно. Ну, мне нравится. Продолжаем. Конечно, продолжаем. Я знаю, ты в этом году выступала на фестивале национальной песни и поэзии. Вы знаете, да, это правда. Первый раз решила попробовать себя в этом конкурсе и стала призером 3-й премии. Какую песню ты исполняла? Конкурсная программа подразумевает 2 песни. Первая песня — это «Опалило сердце», и также я пела белорусскую народную песню «Туман яром». Ну что ж, отлично, поздравляем тебя. Спасибо. Ну и продолжаем нашу работу. За речкою, за ракой, дай люлі-люлі за ракой, ой, люлі за ракой, дай люлі-люлі за ракой. Там девица плакала, дай люли-люли плакала, ой, люли плакала, дай люли-люли плакала. За старого едучи, дай люли-люли едучи, ой, люли едучи, дай люли-люли едучи. На старого глядючи, дай люли-люли глядючи, ой, люли глядючи, дай люли-люли глядючи. За річкою, за ракой, дай люли-люли за ракой, ой, люли за ракой, дай люли-люли за ракой. Там девица плясала, дай люли-люли плясала, ой, люли плясала, дай люли-люли плясала. За ровного едучи, дай люли-люли едучи, ой, люли едучи, дай люли-люли едучи. На ровного глядючи, дай люли-люли глядючи, ой, люли глядючи, дай люли-люли глядючи. За річкою, за ракой, дай люли-люли за ракой, ой, люли за ракой, дай люли-люли за ракой, ой, люли за ракой, дай люли-люли за ракой. Працягваецца наше даследаванне гістарычнай мінуўшчыны вёскі Вішоў Бялынінскага раёна. Вядомае паселішча 17 стагоддзя. Яно ўзгадваецца ў земскіх актах аб падзеле маёнтка княжыцы паміж князямі галоўчынскімі. Дарэчы, менавіта жыхары Вішовай суседняй вёскі Нешкава першымі на Бялыніччыне пазнаёміліся з такім відам сувязі, як тэлефон. У Вішове знаходзілася і адна з 2 мураваных у цяперашнім раёне цэркваў, пабудаваная ў гонар святых апосталаў Пятра і Паўла. Бажніца праіснавала каля 2 стагоддзяў і была зачыненая ў 30-е гады мінулага. У хуткім часе на Вішоўшчыне з'явіўся народны дом. Менавіта там сяляне ўпершыню ўбачылі сапраўдны цуд – нямое кіно. Напишу на паперочку, пушу на воду. Ой, плыви ты, паперочка, к татковому двору. А у таточки у воротиках калина стоит, а на той калине, а на той малине всё бялюсь
жовтенький цвет, а у таточки у святёлочцы беседа іде, а ніхто ж мяне молоденькую ды не обсмяе. Усміхнуся ж мне молодый баранин, на порозі стоючи, а убачив жади мой таточка, на куте сидючи. Ой, не смейся ж ты, молодый баранин, каля майго дитятки. Ой, не смейся ж ты, молодый баранин, каля майго дитятки. Утратил ты коня воронога и сядёлочкой, а я шей к тому жонку молодую и с дятёночком. Напишу на паперочку. Робім яшчэ адзін перапынак, вяртаемся з Вішова Бялынінскага раёна ў Мінск. Скарыстаем час на знаёмства з ансамблем «Вабічанскія ўзоры». Гэты слынны ў раёне калектыў, без якога не абыходзіцца аніводнае мерапрыемства ці свята. Дзяўчаты выступаюць у клубах і на адкрытых пляцоўках, на палявых станах, механічных дварах, фермах, дамах сацыяльных паслуг, у самых аддаленых і маланаселеных вёсках. І, канешне, на музычных форумах кшталту фестываль народных талентаў Магілёўшчыны, кола бялыніцкіх абрадаў, міжнароднай выставе «Белагра» і іншых. А нам варта дазнацца, на якім этапе працэс пераўвасаблення народнай песні. Завітаем да саунд-прадюсера Геннадзя Сыракваша і прызёра сёлетняга фестывалю песні і паэзіі «Маладзечна» Кіны. Вокалист добавляем здесь. И можно ярче, еще выразительнее. А в 12 я заснула, даже с первого часа. Снятся ягокары в очи. Поярче, поярче, еще ярче можно. Скажи, пожалуйста, в нашей песне, что бы ты предложила? Может быть, что-то можно улучшить в ней? Вы знаете, я считаю, что сегодня все сложилось, и песня, и аранжировка, все случилось, и мне кажется, что вот все идеально, и добавлять ничего не нужно. Хорошо, у тебя плотный творческий путь. А скажи, какие твои самые высшие достижения? Творчеством я занимаюсь уже больше 15 лет, и за моей спиной немало уже наград и побед на разных конкурсах и фестивалях. Но я считаю, что моя самая большая победа меня еще ждет. Поэтому стараемся, работаем и ждем еще больших побед. Хочется начать писать какую-то авторскую тему, авторские песни и, конечно же, развиваться как артист. Ну что ж, хороший ответ, спасибо. Взялю на листе белые каштаны, взялю на листе белые каштаны, взялю на листе белые каштаны. Як прийде вечер, то сум настанет, взялю на листе белые каштаны. Як прийде вечер, то сум настанет, як
прийде вечір, то сум настане, як прийде вечір, то сум настане, ой, як то сумно, ой, як то нудно, любила хлопця, забивать трудно. Прийдуть сусіди, їх привітаю, прийдуть сусіди, їх привітаю, прийдуть сусіди, їх привітаю, столи гостинно понакриваю, прийдуть сусіди, їх привітаю, столи гостинно накрываю. Ой, вы, соседи, пейте, гуляйте, ой, вы, соседи, пейте, гуляйте, ой, вы, соседи, пейте, гуляйте, только где двое не разлучайте, ой, вы, соседи, пейте, гуляйте, только где двое не разлучайте. Ну а соседи пили гуляли, ну а соседи пили гуляли, ну а соседи пили гуляли, где было двое поразлучали. Зялю на листе белые каштаны, зялю на листе белые каштаны, зялю на листе белые каштаны. Як прийде вечір, то сум настане, зялю на листе белые каштаны. Як прийде вечір, то сум настане. На жаль, багата чаго з мінулага паглынуў няўмольны час, але дзякуючы намаганням людзей, якія ведаюць, што такое сапраўдныя каштоўнасці, і зараз у нас ёсць магчымасць зазірнуць праз стагоддзі. Пра гэта ў рубрыцы «Простыя рэчы». Музей гісторыі калгаса «Радзіма», што знаходзіцца ў Вішове, быў створаны дзякуючы намаганням старшыні калгаса Александра Михайловича Лопатентова. Был создан музей по его инициативе с той целью, чтобы сохранить память об истории колхоза, об истории нашего края. Все это для будущих поколений. Торжественное открытие состоялось 12 июля 2014 года. Трапіўшы ў залу этнаграфіі, вы адразу трапляеце ў свет сялянскага жыцця 20-30-х гадоў мінулага стагоддзя. Прызначэнне асобных экспанатаў без асаблівага тлумачэння і не зразумееш. Колотовка, старинный такой предмет. Это прототип современного миксера или венчика. У нас небольшая коллекция угольных утюгов. Для того, чтобы его использовать, такой утюг, приходилось угольки забрасывать в утюг и размахивать. В отверстия, которые были в утюге, проникал воздух, угольки раздувались, накаляли утюг, нагревали, и таким образом происходила утюжка. Апроч прасаў карысталіся нашыя бабулі качалкамі ці рубелямі, адмысловымі драўлянымі прыстасаваннямі. Одежда была льняная, и очень сложно ее было выутюжить без современных теперешних отпаривателей. Влажное полотенце наматывали на волок и уже качали где-то на сундуке. Таким образом утюжили.
У музеі безліч даўнішніх рэчаў, ступы і начоўкі, бязмены і страхоўня. І, натуральна, кросны, дакладней іх паменшаная копія, на якой, аднак, запрошаныя майстрыцы ладзілі майстар-класы. В нашем музее есть уникальный предмет – это кросный ткацкий станок старинный. В летний период, во время основных работ в поле, он находился на чердаке в разобранном виде. Но когда заканчивались работы в поле, то этот станок опускали в дом, приносили, собирали его. И уже долгими зимними вечерами женщины, кроме того, что пряли пряжу, нитки, да, то они еще и ткали на таких кроснах. Асаблівае здзіўленне і цікаўнасць выклікае незразумелае прыстасаванне, якое пры высвятленні аказваецца лазевам бортніка. Давным-давно люди научились, скажем так, воровать мед у диких пчел. Дикие пчелы делали свои улья высоко в дуплах деревьев. Вот чтобы добраться до такого улья, люди стали использовать лазево. Веревка страховочная в этом лазеве, крюк, с помощью которого цеплялись за сучья деревьев, ну и досточка, или там, на которую можно было где-то стать, где-то уже добравшись до борти, можно было присесть, окурить пчел и забрать мед. Натуральна, апроч прыкладных рэчаў, нашыя продкі разумелі, што сваю хату варта зрабіць прыгожай. Для гэтага выраблялі посцілкі, абрусы, фіранкі. Вось гэту посцілку нам перадала жыхарка вёскі Сагласія Грышанова Тамара Владимировна. Як бачыце, яна складаецца з двух палоцін і зроблена ў двух колерах, жоўтым і чорным. Вось гэты абрус нам перадала жыхарка вёскі Лямніца Артёмова Валянціна Сергеевна. Тут выкарыстаны ляныя ніткі і гэты абрус звязаны кручком. Звычайна на стол клалася роўная скацёрка без узораў, проста тканы лён. А потым на яго ўжо засцілалі вось такую прыгажосць. Што ж, цяпер вы ведаеце, якія прылады спрашчалі жыццё нашым продкам. І, спадзяюся, веды гэтыя пойдуць на карысць кожнаму. Каравод.
Вот, собственно, мы и закончили. Мне очень понравилось с тобой поработать. Какие у тебя эмоции наша работа совместная вызвала? Ну и, соответственно, песня наша уже сделанная, записанная. Вы знаете, спасибо большое за приглашение в первую очередь. Очень понравилась работа, очень комфортно, классно, быстро. Песня, я считаю, что мы дали ей новое дыхание. Вот, она прозвучала более стильно, классно, и я думаю, что у нас все получилось. Приятно было поработать, и хочу сказать до свидания. Спасибо, до свидания. Вось і застаецца ў мінулым працэс надання новага гучання народнай песні. Зрэшты, як і нашае гасцяванне ў Вішове Бялынскага раёна. Давайте разам паслухаем, як з гэтага моманту будзе гучаць «А ў полі вярба стаяла» у выкананні Кены. Я ж прызначаю новае спатканне праз тыдзень. Поедем у Романовича Магілёўскага раёна. Там, на крыніцы Святой Ганны, будзем назіраць за вясельным абрадам. Да таго ж усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. А в полі вярба стояла,